Ka KSU Nongstan Circle haka khat pratrik unailar arjar pulai kala letban khan rabat lap ya kowe ka yeng hakli yo Nongstan bajupun dan kam ya ka kum ka ketem banya di drugs. U coming star Carson Teo Secretary ula ong baka seng kala yo ya shibun gijing ujor na kipat pa pat kinong shong yo halor ka jingkan rei jong kinong di bat kinong kayi drugs sapo yo Nongstan kabala pencong eru ya kipat ba. Kaseng kala maham ya baro kitra yeng bakim dai ban ai wa yeng ya kum kini gibri ki bapenjabo ya ka imlang sa lang. Nakaliang jungi ka KSU Nongstan Circle nakapor syakapor ngijuan ban kanra ya kani kayaw Nongstan namar kilabun kijingut jingnam nang kinong syong yaw nang kinong wan yaw ba ya kani kayaw kamtam hangni hapo kli yaw laju penul kam de kinong di bat ki nong kayi drugs menta kasingi kaseng kala lapru yawe ya kawe kaktam kaying balaju pen kam de kini ki nong kayi drugs ya kani kaying katkum kajing itu kajongki laong ba kila syumwai na uwei utrai jong katu kaying kaseng hakni kapor kalkhang tala sendan ya katu kaying par kajing maham kalej syabaro kitraying ba kimbet ban aiwai ya kum kini kibru kiba pendon kambakla ya kaying sa kala donru ka hukum nakaliang kajong usem hakini kisnam kibaladap ba kino kitraying ne kitray dukan kimbet ban aiwai yingsa ya kini kiying kibadan hapo yo Nongstan lingba kani kakerwa kaseng kakerpat berkaya weru ya baro kisinong kitau kisamla penginya terilang ngin khang linti ya une kam seneu ubak penjot omtang gitu kiba ni ya ka hendrai ka penjot lut ya ka imlang kasalang kajing mahamru kalej syabaro gitu kinong di bat kinong kayi rengkat ru kita ki baju yarap ban seniang pisah ni kita ki baju yarap ban aja kari yakini ki ba penkam yune ujaj jingdi